Praise the Lord, friends. Jesus, John chapter 14, verse 6 hai hini saka. English by Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to Father except through me. Kok rok by hinke hai hini seijakangana. Jesus bono hai hini saka. Angno lama, angno kubui, angno langma. Ani bisingti phaya hangke. Khoroksa funo afani oro phaiman glak. Sengsarni borok rok wansugo dormo khlaike, kormo khlaike, samung kaham khlaike, chukna ha manai hayake kaitor bai tongui maninai. Fia ba John chapter 14 verse 6 Jisu tamo greatest statement rui tong hangke. Jisu no yasak hangke, Jisu ni bisingti phaya hangke afani oro khoroksa funo thangiman glak. Kaitor ni aro khoroksa funo thangiman glak. Hayake chukna hawo khoroksa puno habui manglak. Jisu oro belai ke greatest statement rui tongu. Jisu ni bisingtui phaya hangke. Jisu no poito khlaiui Jisu ni bisingtui phaya hangke kebo kaitor bai tongui maniglak. Hayake chukna hawo habui maniglak. Kaitor lobjak.